Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 26 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 780.860 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.540 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 2 tank, 24 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 10 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.630 tank, 19.933 kendaraan tempur lapis baja, 32.180 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.357 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.031 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 20.971 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 26 Desember melansir rekaman unit kelompok pasukan Dnepr memperbaiki situasi di sepanjang garis depan, mengalahkan personel dan peralatan serangan gunung, Brigade Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina dan 2 brigade pertahanan di daerah pemukiman Novoandreevka, Zherbianki, wilayah Zaporozhye, dan Pridneprovskoye dan Nikolskoye, wilayah Kherson. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 90 personel militer, 9 kendaraan, 1 unit artileri self-propelled Krab 155 mm buatan Polandia, 3 senjata D2152 mm dan 1 unit artileri self-propelled Gvozdika 122 mm, serta sebuah peperangan elektronik. Stasiun, 2 gudang amunisi dan 1 gudang peralatan teknis militer hancur. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghancurkan titik penempatan tentara bayaran asing dan Dinas Keamanan Ukraina, merusak infrastruktur lapangan udara militer, serta sebagai akumulasi personel dan peralatan militer musuh di 140 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 sistem peluncuran roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 119 kendaraan udara tak berawak tipe pesawat. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, militer Rusia menghancurkan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.539 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 19.969 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.504 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 19.991 artileri lapangan dan senjata mortir, 29.490 unit kendaraan militer khusus. В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд. Нанесено поражение живой силе и техники 4 механизированных, мотопехотной, егерской бригад, 2 бригад морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришина, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска, Новооленовки. Отражено 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 3 автомобиля, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад, бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Темировки и Зеленого поля. Отразили 2 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, орудия Д-20, гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Днепр улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники горно-штурмовой, пехотной бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Новоандреевки, Жеребянки, Приднепровского и Никольских дач. ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», 352 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 2 склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.